Ćao svima, danas radimo unboxing ovoj Fuego LED TV FG3305, 40 inča Full HD, 40 Hz, 2 HDMI ulaza i ajmo da otvorimo. This is Houston. Say again, please. Znači evo kako izgleda i sam televizor, da pogledate. To je to što se tiče ovim klipom, vidimo se u sljedećem klipu.